video transmitter thatak mai Teradek company X750 TXRX receiver le transmitter hi open box na le bihchian-na kha han nei do ni engtenge chhomti kha kan chin do ni Teradek Ace750 receiver and transmitter and chintaila HDMI cable panhiron chomta full side ani 2.0 nia cable thadana zerhin ka soi to thinang khan audio quality le video quality a chethe ni cable tik lo man vai chuan audio quality le lek phe chu HDMI cable nen hian direct a ilak lu ni phe chuan a in relate via wani ti kha kan thria tangai ni show D-tap power tripod adapter le pin hi chu power adapter chu sang nia Burma te India te Canada te Europe lampang te poket ang lo vek wang khan yom na ramazir khan hi chu imang bei do ni chuan power adapter hi receiver tan chau hian ron kenga Canada tan chu hi tha a Canada kan manani chu en chintai la hai ama hian an angreng ani en chinala TX le RX receiver le transmitter ani a chuan hei chu power button ani a hei chu reset na chuan hetatang hian power deliver thailawa hetatang chu hian power deliver thaya HDMI hi full side ani ka soi to ang khan he USB-C hi power deliver thailawa future firmware update na tan chu man theini ti kha kan soi le duwa azang khop mai en chintai la power hi on chuan yan chuan ti hani munga Teradek ran show chenga amar chu kalileng lawani ka test mai ani ti khani se kha zong kha voine kan en ni sela chuan HDMI transmitter a chuan hei hi zero latency an tia a 10 wireless transmitter ho re hi a latency tam thaili tu wang khan latency hi tam em ya tuna a thena chuan HDMI in direct ni connect camera kha chuan wireless transmitter ri mang kha delay thei em mai ni latency hi tam em hei bi khi chu cable connect ne hin ang chi ani cable connect le hei ne na wireless a iman kha ain ang chi ani ami a delay dan po kha chu tiang khopina try hi fit za sari le soma je ta cover thei ni ti khan cable ha kan HDMI cable ha kan jam nok no yangai to lowa them em mai ani ama ai ro chu sum lang lu na tan te kan mangani lo chon le chi mi alo amana to tham em ya an sel chan hian sang khat le ti velin US in an sel lo phai chon sang za thum sang za ni le soma vel dor ani hi mi te a hian ti kan soi le du ni ka soi to thin je ang khan I handle da na zir khan a kher taka ian colony khachuan kum som hi po de yang chinga ama ro chu careless the way en colony khachuan di khata poi ti chathaya khata poi ti chathaya ni ti ka soi duwa chun plastic ani a hami Teradek Ace 500 zo khi chu thir ni a the me ma he chu plastic an manga amar chu build quality he thop mai amana tau boka chuan ami bottom base chu thir vek ani thungani ti kha kan soi le du ni ti zong khani sela ka soi to thin ji ang khan I tui lo zong ka lo da chan po khan khongai in min unsubscribe mai lo la I lo slightly po tanga I tui zong karun da le huna khan kha video kha milo en sekle tang do na ti kha karon soi le du ni ka lo me